tēnei e tua ke ana ko ngā ware e tokotoru. Ko ia ko te reo irirangi o te kurimako o Taranaki. Te reo irirangi o Whanganui, tae atu ki te reo irirangi o Rangitāne. E mai o atu ana ki te wairua, koutou kia koutou, e mai o ana, oki, kia tātou, te matakanu i tangata, e takatū nei i te whenua karanga mai tātou. Wati anō, ko te kupu aturu tēnei e tū nei, e tuku atu nei, ko ngā pūrongo anō, i putai i te reo o te uru, ana o te anō he tāpiri tanga anō āku, ana ki ngā pūrongo nei. O te pūrongo tuatai, ko tema emi a te kai pūrongo, ko Manukura. Ko ia te rā ko te kura o Manukura, ia rātau i wakarite ki te tae ake ki ngā whakataetae āmotu o ngā kura tuarua, ara te wā i te Kapa Haka. Nā runga i tērā me mātai ake rā tātou ki ngā wakaritenga i wakaritea, ki ngā āhuatanga i Pākia rātau i mua tonu o te whakataetae. Ko te Kapa Haka o Manukura, te kapatoa o te rohe o Manawatū Horowhenua, i tū rātau ki ngā whakataetae o ngā Kapa Haka kura tuarua o Aotearoa, ki te awa tupua o Whanganui, i te rāmere te tua ngahuru mā ono o Mahuru. Kei te tino wātea te hinengaro, kei te tau te wairua, kua ea, ko tia mātou ngā mahi, i tū ngā tamariki i runga anō i o rātau, mana i runga anō i te mana o rātau, iwi o rātau tupuna nā reira, hikakara wātu. Tēnō pai. Ko tā tētahi o ngā kaiako, ko tā te uri o ngā titu korehe, ākarana mapeita, he maha ngā āhuatanga i tau kirunga i a rātau, me a rātau whakaharatau. Nā runga i ngā tikanga hauora a te kāwanatanga, kāre rātau i whai wāhi ki te noho kirunga marae, he wai i te mutu ngāke, ko te nuinga o ngā mahi, i mahia i te Whanganui wiki, i te roo ngātu o a rātau whakaharatau katoa. Kāre nui wā mātou noho, noho marae, i runga no i ngā here o te wā. Nā reira i mate mātou ki te prakati i wainga wiki, te kimi haora kia whai wā tātou tamariki ki te whakawai ki te prakati. Tōna ono whetu marama mātou e whakaharatau ana kia eke ki te whatarangi te rānei. Hikaka ana, e rika ana te ngākau i te nui o ngā kaupapa Māori. O tira te whakatairanga i tō tātou reo, ki te ao whānui, nā reira i koa i te ngākau. Ko tia Blake Olsen no ngā iwi o tūhoi o tūhaurangi Ngāti Wāhia o anō hoki, ko ia hoki ko tētahi o ngā kaiako o te kapa nei. Ko tāna e tino harikoana tā rātou kapa i tā rātou tū, me ngā āhuatanga e pāna ki te papa whakatū waiwai, me ngā whakahairetanga o te rā. He maha ngā kaupapa i toia mai ai rātou kirunga i te atāmira i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kaupapa i tino pai ki ahau, ko te kaupapa o te waiata āringa. Ko ia tētahi kaupapa mō ngā āhuatanga o te uru poka noa, o te motu, i hare atu ki te whare pāremata, i reira whakatūai ngā tēnei, i reira rātau mo te mautohe. Ko tā mātou kōrero i tērā waiata, me āta kōrero tuatahi ki te mana whenua, me āta pōhiritia te tangata kia uru atu rātau ki runga i te whenua o iwike atu. Kāre rātau i a te tonoa, nā reira, kamutu mena ka tonoa kia wehe, me haere. Koera tētai o ngā kaupapa tino pai kia hau. Ko Jalen Hiketu Blake Kaiwai rāua ko Paunamu Wharehinga, ko rāua tahi heuri no tūhoi no Ngāti Porou hoki, ko rāua ngā kaitātaki o te kapa i tēnei tau. He nui a rāua mātauranga, whiakotanga anō hoki i te ao Kapa Haka, ka mutu he tino pakeke tā rāua tū kirunga i te atāmira. Relieved, just a year's worth of relief and exhaustion, tired. But just excited to see what happens. I think we did all right, not too bad. Dress rehearsal was good, and our performance just now was not too bad as well. It was my first nationals, so it's kind of nerve-wracking, but I had to hold it in and be able to lead my team. And I think for me, leading by example is a huge one for me, just to show your
peers and your classmates that I'm not just saying for the sake of saying, I'm like saying it because it's the right thing to do. Te arahi, I roto i ngā whiako katoa o te whakaharatau, o waho atu te whakaharatau, ana reira mōku noa me whakatauira i ngā mahi pai, a waho, a roto hoki. E rima ngā wāhi puta noa i te motu, i whakatū ai i te kaupapa nei. Nā whai anō he maha ngā wero i tau ki mua tonu i te aroaro o te komiti whakahaere i te kaupapa nei. Kia whakatū ai tēnei kaupapa i tēnei marama ki katoa i ngā kaupapa whakamānawa i te reo Māori. Me mihi ki te awa tupua Whanganui nā koutou, tēnei kaupapa i ātamanaki, i runga anō i ngā āhuatanga i puta ki te hunga i pōneke, nā reira, me mihi ka tika ki a koutou i rawe katoa te rā, me mihi hoki ki te pā o ngā eriki, te pā o rātana nā koutou mātau i āta tiaki i ātamanaki i ngā rangi tatana e mihi ana. Kia au nei, marenga nui mātou i whai wāhi, i whai wā mātou ki te tū. I te mutunga iho, koina te mea nui, kia tū ngā tamariki, kia whakātu atu i o rātou ngā kau nui ki tēnei mahi Kapa Haka, ahakoa ngā here, ahakoa ngā āhuatanga, moro iti noi honei kia mātou i te mea ko te mea nui, i whai wāhi rātou ki runga i te ātamira. Kakaranga hia ko te whiringa whaiti hei te pō rāpare, ka tahi ka tū ko te rā whakamutunga hei te rāmere, whai muri i tēnā ko te wā tuku taonga me te whakapuaki ko wai te toa whakaihuaka o te whakataetae nei o tēnei tau. Katoa kei runga i a whakaata Māori. Te mehemi te reo o te uru. Ka tia ke Manukura tēnā koutou, kei ngā Manukura o roto i a Manukura tēnā koutou. I wai atu i te ara tā pokopoko i are ai koutou. Arā, ko i ara tērā e te i taupā i tai kia koutou, ko tērā taupā nui, e mō i o tia nei ko i a tērā ko te mate kō iori i pā nui kia tātou, i roto i ngā maramakuta āke nei. Me e te o ngā wakaritenga kia ui, ka rika e whānui ka ai, o tia no e rā āhuatanga e tino. E ua mai ko te ua, ai pua mai ko te pua, tēnei ko koutou te tū maroro au mai nei, i roto i tēnei wā. No reira kei ngā Manukura, tēnei rā, te tuku atu i tō anui kia koutou, mo ngā mai i kawe ai, e koutou angi tū ki te rangi. Mai i te Manukura, te rao ngā pūrongo, ka rere atu rā ki te ngutu tonu o te manu. Ana ko te ngutu o te manu kei roto i a Ngā Ruahinerangi, e wā i whenua tapu. I tūria e ngā toa taua o te wā o ngā pakanga whenua, i te wā i a Tītokowaru a rātau mā ko tōna rangaika. Ara e wā i tapu tēnei no tēnei o ngā iwi, ara oroto i a taranaki whānui, e wai pā ngāna. Ana ko te pūrongo te wai ake nei, ko te waka okitanga, o tēnei whenua ki ngā uri take. Kāti, kia tia we tātou ki te pūrongo. Ko te ngutu o te manu i te tau kota i mano warurau ono te kaumāwaru i ngā rue ai te whenua, e Tītokowaru. Kei te tonga o taranaki te whenua nei e te kaumāwitu kiromita waka te uru o te taone o te āwera, e rangi wāngai ora tēnei ki ngā uri o Ngā Ruahinerangi. I riro whenua atu, i oki whenua mai. Ko te kua o ngā kuina te mea nui. Ki te ngā roi mata me te kua o rātou i whawhairoa mo tēnei whenua o tātou. Nō reira, ki te kua ki runga i te kāno i o rātou, ka kua ki taku nākau. E kōri i ana te ngutu o te manu ki ngā manu o uta, o tai, kuru me menetai. Ka tau te koanga ngā kaua nuku i tana ki te ngātu i te kāui kuia, i pakanga i te pakangaroa. E harikoa ana i tēnei wā, ko ki rawa ki te miharotanga. Ko roa te wā e tatari ana te hapu, kia hoki mai anō tēnei takiwaki ki rātou, nā reira ko tā mātou o te korowai e mihi ana ki a rātou whawhai,
i tūmāro rātou ki te tutuki i tēnei kaupapa, nā reira, i tēnei wā, he harikoa, he mīharo, aua āhuatanga katoa kei roto i ahau. Ei tā Dylan, ko ngā tai o mi aro e papaki ana i te kokonga o ngā kau, e arikoa ana ku oki mai te whenua. Miharo ana ki te Kaunihera o te tonga, tō rātau a kaitanga. Ko hei e tika te mahi ke wakokia whenua mai. Tēnei papakainga o Te Ngutu o Te Manu. Me ona kōrero katoa mō Tītokowaru, mua no atu. Reira, ko te miharotanga kua whai wā, me te tūkanga ki hoki a mai te whenua. O reira, ko e tau ana. Te māringa nui o mātou o te Kaunihera hei wakahoki nei. I wakahoki nei tēnei whenua i ngā tau ki muri. E tāpuri nei ki tēnei ko ngā pāmu kei muri rā, hei wakakiki nei te rai o tēnei o ngā whenua, o Te Ngutu. Me te harikoa tāku ka kite ai tēnei. O aku uanga e tanu nei, e tupu nau i ene o ngā rongoā, ngā tupu enua ki konei. Hei Whanganui i te mana o tēnei o ngā pākameki, ene o ngā whenua o tātou. Ku waka okia e te Kaunihera i te toinga o te whenua, e te kaumā ono eketea whenua tupua o Te Ngutu o Te Manu, ki ngā mokopuna o tēnei ukaipo, ko te kota i tāra noa, te utu, ko te o wano ki ngā mai a te Kaunihera, ai tāna, ko te wakauru ora anō tēnei rangi i ngā mai wakauru ora, a Riwha Tītokowaru mā. Ko te whakatupu i ngā rākau rongoa, ko mō rātou tērā. Kia ora pai ai rātou, ki runga i te whenua, ko te arunga nui, kia whai kainga, papa kainga mō rātou. Ei tā nuku ko te aronga matua o te waka tipu i ngā rākau rongoa, kia wai oranga, kia wai papakainga, te unga wā pōpō. Rauru Broughton pui. Te reo o te uru. E maringi ana ko te roimata pouri, e maringi ana oki ko te roimata kuange. Tēnei rā tēnei whenua motu ake. Kua oki ake rā ki ana uri mokopuna ki te matakanui ora e takatū nei te ao. I roto i ngā piki, i roto i ngā eke, i roto i te paku o te pū, te iringa o te raupatu. Kua ia rā tēnei, ko te taiawatea kua ura, ko te taiawatea kua ura. I rongo ake rā i ngā kōrero, o roto i tēnei pūrongo kanui te aroha. Kanui o ki rā Te Manawatū o te āhuatanga ki tēnei kātu āhuatanga kua pā ana ki ngā mokopuna ki tō rātau kai pō koia tēnei ko Te Ngutu o Te Manu. E kōri i atu nei korori, korori. Koia rā tēnei he rangi wāngai ora. He rangi wāngai ora. No reira Ngā Ruahinerangi, koutou o tia no rā taranaki nui tonu tātou. Maranga tū, maranga ki runga. Mai te take tonu o taranaki maunga i te kōri i tanga o Te Ngutu o Te Manu. Ana tēnei kā o ki kātika ki roto i te awa tupu o Whanganui, kāta i ka piki ake ki te take o kororua pe maunga. Kia ngā tirangi. Tērā o ngā kārangarangatanga o iwi o reira. E kai wakamaru o tō rātau. E kai arai. Ana i ai arai i ngā take tonua te iwi kia puta ko ngā painga. Kāti, anei rā te pūrongo. Koia te pauara i au ki ngā tirangi. Te āua nei e ngā kaunui ana aia ki tana tūranga au. There were two reasons. The first was I fell in love with rukutia te mana, the concept from the deed of settlement, the notion of ruruku, the invoking the spirit, and mana matua te mana, kōrero pehu, and to think that there's a settlement promise, which is that
all uri of Ngātirangi will have that spirit, that ignite the spirit of passion, the fire that lights the houses of Pairangi, that is something which is a worthy legacy. So that got me really excited. The second reason is more personal, because my partner and our babies whakapapa to Ngātirangi, I felt it was both an obligation and responsibility, but also the utmost privilege to be able to serve them and to serve Ngātirangi. E ia nōna kia wakatinana ia te tirohanga o te iwi e āngai ana ki te kaupapa o rau kotae. What I think of the 1,000-year vision for Ngātirangi is how can I play a part, how can our kaimahi play a part in expressing rau kotae? How do we ensure our health, our well-being, our relationship with the whenua, our wairua? How can every aspect of us invoke that spirit of koro, be ignited? And so that's something which I want to look forward to. Employment opportunities, recruitment, wellness and well-being, the context of being able to respond to the multiple needs that we all have, but to do it in a way that whānau are self-determining, that whānau create their own plan moving forward. Kia pū mau tonu ki ngā ononga ki ngā tarika wanatanga, ki te wai i ngā ononga au, ngā mea wakaira ki aia. You know, in the deed of settlement it talked about te matapihi, that where the crown goes, Ngātirangi goes, and that's in relation to that everything that the people should desire, if you're keeping your promise as a treaty partner, you'd be listening, you'd be responding. And so we want to work really actively with the Crown. We have a concept called te kōpai, which is around that rounded wari, that notion of the agencies working together to support the aspirations of whānau. So we are looking to Ministry of Education, to Aka Waiora, Department of Conservation, the New Zealand Defence Force, you know, all the partners that are part of our rohe, we want to work with them for the aspirations of our uri. I aia e wai wakaro ana ka uki o na maara ki te unga mate, nā rātou I para te uarai mō ngā mukupuna. I am particularly mindful of those who have recently passed away. People like Auntie Biddy, Uncle Hone, Koro Mark, Uncle Bobby Gray, people who have spent their life carving out a future for their mokopuna. And so I'm mindful of their legacy. I'm mindful also of all of those people who believe in a better future for Ngātirangi. That's all the uri of Ngātirangi, but it's also the people that form Te Tōtorohoi o Pairangi, the board, Te Kāhui o Pairangi, the representatives of the marae. It's about those who have invested in Ngātirangi and who want to see Ngātirangi flourish. So I have many people who inspire me, and of course Auntie Tari is my own personal source of inspiration because of the legacy that she leaves for us all, has gifted to us about believing in whānau, placing our faith in whānau. So it's a cast of thousands. Kia pai ai te ao pōpō mō Ngātirangi, iriwere rerekura te reo o te uru. Ka tia ke Ngātirangi e au whakamarumaru atu nei ia Helen, kua eke nei ki tērā o ngā taumata, me te rongo ake I te ngākau e kōrero ana. Ko tōna ngākau tēnei e kōrero nei, e aroa tuana ki te taiao, ki te rangi, ki te whenua, ki te maunga o te anō, ki te a ikaro o Pairangi tonu. E rongo ake ana I ngā pukenga, kei runga I tēnei waine pukenga nui oki. E waine aroa nui. Ana e kawe ake ana I ona wawata, o te ano ngā wawata tonu o teiwi, ki e wakatutukingia. No reira, me ki ke te tua ine ko koe tēnei, kei a koe tērā tūranga nui, ei poi, ei raumana. Ki me te mārama kei ko nā te wānau nui tonu o Ngātirangi e taki tini nei te toa, ana ei koa ui atu I a koe. No reira e koa ngā kau te rongo ake, ko koe tērā, kua taurā, ki tērā o ngā
pai, ana ko te pai tēnei e au i atu ana i a tātou ki te pai tata, e au i ana i a tātou ana ki te pai tawiti oki. Nā runga i tērā i te tua ine karanga mai, kia mau, kia u, ko ngā mana ki tanga, ka tau ki runga i a koe. Ka oia te wakatopo tū ki te moana māwai e tō, māta i e tō. O te anora e tai tēnā kōrua, ana kōrua tai a ioto i tēnei o ngā pūrongo a te waiake nei. Ko te waka ama me ngā rawanga ka puta i tēnei waka. Hei painga mo te tangata, mo te rōpū o te anō mo te wāna. Nā runga i tērā ko te waka ama te kai kawe. O te no te waka kawe i ngā kōrero te waiake nei. Kāti, kia roa te tātou. Tūtaki mai kia tahi nēpia rāua ko tana o rangatira a Ana Terei, ko te waka ama tā rāua awata. He kaupapa nui i te me he kaupapa mo te whānau, he kaupapa whakapiki ora tō tīnana me te wairua, he nui ngā hua i puta mai. So our club is very social. We invite anyone, everyone, young and old. We have a lot of kaumātua that used to come here, 80s, 70s. So it was about getting people on the water, having an experience out here, and without any conditions, you know. So it doesn't matter if you're not fit, if you're, scared of the water, we'll get you used to that. Yeah, and so it's just grown from there. So we have, introduced a lot of people to wakaama and then help them to become more competitive if they want to, and then, social. So this is where we are passionate about it, and we don't have to be so serious. We are serious, but, we enjoy it more, a little bit more. Ko te kai aua kupe te ingoa o tā rāua karapu, ko ia te ingoa tūturu mō Castle Cliff. Ka re kore nā kupe i waka ingoatia i te mea kukore e kai o kōnei i tana taenga mai. Ko tēnei te wāhi o e ki ana ko te wāhi o te kai o kupe. Nānei whakaputa mai rā kōrero e rā kupu, ko tērā te taki whakatūto mata nei karapu ki konei. And also to give people of Castle Cliff something, because the other groups that provide wakaama are all based in town, and Castle Cliff is, lacking. So we thought, well, what a great place to be. Here we are. Ka tae nō rāua ka uki mai i ngā whakataetae ao mo te mai wakaama i tū ki Ingarangi. Ei tā te rei, ko te tino tima i reira no te tai rāwhiti. Definitely Horota. Yep, Horota, Hawaii. In New Zealand, Horota, but, the top teams were Hawaii and Canada. Really a high calibre of talent there and really inspiring. So, of course, Taniwha outriggers, they're really right up there, almost the best in the world, but they were just great. Really inspiring for us to see women in their 50s so fit and women in their 60s so fit. 70-year-olds, they had a 75-year-old category for all countries. Really inspiring, people are fit and they're doing something in such a late age group. Kāre o kore ko Aotearoa, kāre o kore. Engari kāre a Tahiti i reira, ko rātou te tino e motu o te ao. Ko uki mai a te rei me tana mētara koura. I achieved a gold medal with a team. So it was the team Taniwha outriggers, senior master women, 12 men, so 2 waka strapped together. We won the first heat and then we won the final. So that was, I think it was after we won our first heat, I thought, I think we've got a really good chance of winning. Ei waka awe i ngā kai oe au. Iriwere rerikura te reo o te uru.
ka tia ke tēnā mai rā e te pūrongo. Te pūrongo mo te waka ama. Nā e rungo ana I te wairu o te wanaungatanga. Kaua o te tangata ki te tangata ana, he mea nui tērā. Engari ko te wanaungatanga tonu, ana ki ngā tupuna o te awa, ki ngā riporo wai, o tia no kia kupe tonu, te kai au a kupe, o tia no te ono ngā matua tā ngai a kenei ki te awa. Ki te awa. Me to ononga o te awa ki te moana. No re ko ia rā tēnei te ononga o te waka tangata. Ana ki te waka ama e kotai. Waka tangata, waka ama kotai. Ka rawe rā tēnei pūrongo te ki tēnei. I te wānau, te wanaungatanga, te manaki a tētei, te ako, me te maitai, kōkiri, rero pātato te oe, rere uta ana te oe, koi tū te oe, e rā rere ngā katoa te oe. No rere, ka rawe rā tēnei o ngā pūrongo, kia kōtau taunga e tōmina ana ki tēnei kātū oranga. E ari te ākina kau, engari e oranga tēnā, waka pātū ki ngā wai waka ama o tōroe. Nā runga I tērā koia tēnei ko te waka o te kupu o te uru. E taki mi ia ke ana ki ngā pūrongo, ki ngā kai rui mai ngā kōrero, ka mutu pēa. O tia noa e te iwi e kia kā te tautoko mai I te reo o te uru, me te kupu o te uru. O tia noa e nei kōrero e puta mai ana I ngā rohe, taranaki, Whanganui, rangi tāne, ngā tiapa ngā wairiki, e te iwa ka unuku atu ki roto ngā tiraukawa. Weno me rā kārangarangatanga. Ana ko ia rā tēnei ko te kupu o te uru, te mi ia ke nei kia tātou katoa. O tia noe te māngai pāo, tēnā koutou. Kia koutou te oe matua, nā koutou tēnā oe, ki te kore oki mō tērā oe, te oe matua, ana kuraru rā tēnei waka kōrero. No rere tēnā koutou te māngai pāo, mo te tautoko mai. Nā runga I tērā e te iwi, kia taunga tō mai rangi ki runga kia tātou, kia tau atu ki runga, ki roto, ki wao, o tia no ki raro ake ia tātou e ki ake ia tātou, vai marire.